ایمان عالیه هر دو پیشیان وجی هات پیشنهاد کردن کو دربار واکسین کردن دل دیاربکر ده ربازا بکارانین زمان دایی که جیواره بکارانین دوی واری ده هر دو عالی آجی پیشنهاد که وسا کردن آماجه کردن کو ده ما به زمان دایی که به کردی یعنی جی خلکی را واره گوتن ده خلک بهتر باوریه به واکسین بینن بهتر ده فایده سودن واکسینه یعنی آشیه و فهم بکن دویواری ده هر دو علیانجی پیشتیار مساک کردن قاسک بر جوین بداوی بو و هر وها ده جوین ده مختاران yani keyayan jibijişkan pırsi gotin em çavatkarın xelkê qanaዕ bikin ikna bikin ji bo ku vaksîna xwe li xwe bidin pêşniyarên bijişkan jî derketin holê û her wiha hat gotin gelek gotinê ji zanistê dûr derzanistî serê xelkê tevlîhev dikin û gotinên ku nehatine îspatkirin agahiyê nehatine îspatkirin ji aliyê zanistî ve di nava civakê de belav dibin li dijî veyekê grafik hatta nişandan amacı hat amaca kir ku dedemin dawiye de İsrail u Britanya ile kolina hatiye kirin hatiye ditin ku pişti vaksin bu ne rejeya mirine geleki ketiye yani kesin ku vaksinel xwededin dema tuş virüsa koronaya bebin koronayı seviktir derbazdikin derbare tevlihev buna sere civakê de agahiyen wisa bi bandor hatin parvekirin û divî warî de gelek muxtaran keyayan jî amaja kirin ku piştî vê agahiyê ew jî li hember bikaranîna vaksînê dilniyatir bûne û rihettir dê bikarin xelkê re vê meselê re vê bikin derbarê vê yekê de niha muxtarek keyayek li cem min e muxtarê taxa Melek Ehmeda Sûrê birêz Elî Qizgin cem min e merheba ji te re merhaba ser çava بس نها چه فایده چه سودا و جوینل تبو خدای زانی گلک فایده وی چی بو پر تشتا هم نزان بون بسیا و جوینه هم هاتن مگودار کر هم زانن هر دتاخدا گلک ام بیجن صدی هفته آشی نبیه اما سروان کی بر تبله هوا inşallah هم demen ki ber ve civine eftişteki ve hakimi mecbara gotuna evi tişti emet taxid bin zaman evi gelek khirijiya serevan evi derbas bibe evi ikna bibin ez viyajara bejim iro hatta ki em pırdreng mane iro van tişta gere natana kirne vi tişti gere taxida gelek xebate giran em bejim بسوا هنگی انسان ما اکمه مثلا بچه حکیمه ما وی قاعده تتاخدا گره ام بمشینه وطن و بشاندنه وی تشتی گره وره کرنه چونکو وی آشیه پرگرینگه وی آشیه اگر کی نبن او روی پیشمه ده او تعریبات پرمزن سرموره چکرنه برای درباره آشیه یعنی واکسین ده سر تجی تبلیغ بو خدا زانه تبلیغ بو چاکینو تبلیغ نبو از بجم ایرو ام بیشتر صد انسانی هشت انسانی دیگو یا اونالو دا دم پر زوین دا آشیات نکرنه وان آشیا ام بیشتر زمان کی داره را چنوا زمان کی آشیال سر می انسان ابونه راحسزی جبری قایدی tabii ki سر مدادمان ama fakat evi tişti ilo serimiz zelal bu berezi mesela ام بیشتر از آشیا خوب ببم جبر ki آشیا خوب از ببم جبر وی قایده ایرو daha zelalaتی ki سر مداد چه bu ایرو از که تاخم مرگ احمد ما جوی ساعت شوندا تشتیج دست می‌وره هم به حکیمی که هم بیشتر سالم دلگی ورن هم حکیمی که هم بیشتر در ودا ورن اوی آری کاری کی خو ام بدنا وان انسان خو و اشیا حتی که هم کارمن گیزو ام بدن کرنه zarar نگین انسان ما سپاس و از سپاس که مالیا و تشکر ایمان ایرو دجوینه ده بجشکان آگاهیک بالکش پاروکر گودن با آوای که تقص ام دکارم بیجن چه باندورک نینی یا واکسینه لسر
آنینا زاروکان تونه گوتنه گوسا نوا جواکه ده درباز بلا بود گوت کسی واکسین لخواد بده ایدی زاروکن و چنابن ایرو بجش گوت باوای که تقص زانستی هاتی اثبات کردن اف دره و تشتا گوسا تونه آگاهی اگ دن دیسا گوتن کسین دو جانی بن کسین حال که بن دوی واکسین خانه دن دیسا بجش کماجه کرد کو اف جی دره و تشتا گوسا تونه کسین کو دو جانی جیبن باوای که دلنیا دکارن واکسین خواه لخوا بدن ایمان دست خوش افکار من ماهر یکسل جه دیار بکره